Oleh tudum kan video chuanin yano SBI mga fixed deposit honda ne close dan kan NT don ni ama sabirin kan login na nga chuanin kan login na fixed deposit hong tur hianin pan card kan account kan link ero angaya pan card kan link le link lo hretur chuanin service request eta hian quick link ho service request hian kan kalanga profile kan kalanga ei kan pan card link le link lo chu kan NT ni kan pan card kan lo link to ta home screen kan kalanga deposit a hian pan card kan link to ti kan ret chen chuanin deposit a point kal direct top the ni deposit a kan kal lenga chuanin deposit fixed deposit tiama recurring deposit my dream other deposit ti tiama fixed deposit akan kala open fixed deposit a hian kan kal le ang akan kala fixed deposit is sang atlem bera sang khatane tam bera hianin yano tang hi chuanin nuai som ko le ti nuai zakai lo chin hi ati theini ta hianin tuna hianin sang khatin kan hong chin don ni tutorial chuanin do you want your fixed deposit to be a tax saver ti hi tiklo atha achan chu tax saver hi chu kum nga da nge nge nga premature pona close ve theilawa chu wangena boi thak deu thina mamo hona close theilo hi chuanin hi chu kan tiklo nga next kan kalanga ta hianin entina tunan kan fixed deposit kum so matan da du tare den 10 years kan selling ni doni a maximum year ne buka fixed deposit hi kum khat hi minimum year jania kum so hi maximum years ani chuanin duhunu na premature le thedi kan rebok doni ta hianin ei interest rate te aron langhal veka maturity date ne kum so matan kan da chon sang ni somthum pakat june ni som se mature interest to 5.40 ania next sign kan kal ya ta hianin interest payout tan kan du dan kan longa monthly quarterly half yearly at maturity pathe tournament at maturity kan select kan at maturity kan select ka chuanin kum som chung chuanin cheng sang khata kan jasari som abin na pung zo lo deu ni chu kan next sang chuanin ta hianin amacheuruna aron ludan duka auto renewal deposit the credit to account renew principal and repay interest deposit credit to account lut mai to kan do chon next sanga chani tian aron langta sang kaling kan hong do na kum som chung ania amateur te man chu sang ka jasari so ania yen lo ni ta term and condition de kan ti kanga box ayan confirm di kan medanga confirm di kan me zo a tian fixed deposit chu kan hong zo ta ti kan fixed deposit chu kan hong ta a antilan he tuna kan fixed deposit da po sang kadalan he back chok le chinanga tuna yanin tuna kan fixed deposit kha amateur ma pon kan close do te kan close le du ni pon deposit da yang kan lenga kan fixed deposit kha ron langta tai kan va medanga chan adu chon he ta fake bar le ma omi kokla tatang po hianin kan fixed deposit receipt pd na download the ni ti kan redon ne cha kan download chan file manager aven me theya ti hian omta nami detail te po englo de tu to kan close don close le don ni premature in close fixed deposit a hian kan kala close fixed deposit a kan kala okay hi kan metang are you sure you want to close your fixed deposit okay join general ne kan confirm nga OTP ron thenga OTP ka kan silut nga OTP kan ve nang OTP kan siluta kan next ti han kan fixed deposit tu login close kan account avalu le me ni ta han kan account le ni la
kan fixed deposit hon na le kan hona jeng sakat in kan na le to na kan close ron lu le na he aron lan le hi kan manin all sam takin ti the ni ole kan channel hi khoi min lo subscribe sak min lo like sak a min lo share sak turin viewer te ka som ta me me choni